Demek bir uçurda işlerse жоқ eкен, anam ne kıldı? Badi'us semavati vel ard. Allah Teala asmandı asmansız yarattı. Жерді жерsiz yarattı. Asmanды жаратыш үшін bir asmandan үлгі алып жаратқан жоқ. Жерді жаратыш үшін daha bir жерді қарап тұрып жаратқан жоқ. Ең birinci adam atağımızdı. Hiçbir adamsız. Ең birinci bardық hayvandardı. Uydu. Hiçbir uysuz, koydu, koysuz. Asman менен жердің ортасында қанша нәрсе var? Allah Teala bunu үлгісіз жаратқан. Өзінің құдіретіменен жаратқан. Өзінің өкіміменен жаратқан. Өзінің қалосыменен жаратқан. Allah'ın қалосында шерик жоқ. Құдіретінде шерик жоқ. Өкімінде шерик жоқ. Құдіретінде жалғыз. Өкімінде жалғыз. Ала лахул халq вал амр. Allah'a ғана таандық. Жаратудағы, бұйрық берудағы. Жарату Allah'a таандық, бұйрық беру башқаға таандық. Жоқ. Бұл аламды жоқтан жаратушы дағы өзі, башқарушы, бұйрық беруші дағы өзі. Allah'ın бұйрығы менен жашап атабыз. Allah'ın бұйрығы менен өлөбүз. Адам баласы орудан өлбейді. Allah'ın бұйрығы менен өлөт. Қанша адамдар бар, ору берет, өлбейді. 30 жыл, 40 жылдан бері ору атады, өлбейді. Қанша адам бар, ырдап атып өліп атады. Билеп атып өліп атады. Орунун себебинен өлбейді адам, Allah'ın өкүмүнүн себебинен өлөт. Ден соолугум жакшы экен, ошон үчүн мен жашай берем 100 жыл, 200, токто. Андай эмес, Allah'ın өкүмүнөн өлөт. Allah'ın өкүмү бар, ошон үчүн жашап атабыз. Den soğuk var, oşun için yaşap atkan yerimiz yok. Allah'ın hükmü var, oşun için yaşap atağız. Жақшы düşüneyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge tuğra işenim alıp geldi. Bul ağlamdın kocoyunu Allah, oşonduktan oşoğa gana sıyın kıla. Allah'dan gana ümit kılgıla. Allah'dan Allah subhanahu wa ta'ala sıyın kıla. Ne için sizlerdi жоқтан бар kılgan Allah? Mına azır men aytып atqanda 100 yıl burada жоқ eken biz, mınal başlar qayaqtan geldi. Mo kulaklar ayaktan geldi. Mo gözler, kaşlar ayaktan geldi. Mo kirpik, tişler ayaktan geldi. Mo öpke, boğurlar ayaktan geldi. Bu cürük ayaktan geldi. Bu kan ayaktan geldi. Bu söyökler ayaktan geldi. Bu tırmaklar ayaktan geldi. 100 yıl burada жоқ eken biz. Ayaktan geldik. Hal ata alal insan hinun minad dahr Lam yakun şey'en madkura. İnsanga bir uşunday vaqt ötkön, insan eski alına turgan derse emes ele, жоқтан бар kılgan mimma immahin, bir kor suudan jarattı insandı Allah Teala. Tilge ala turgan söz emes. Nutfa bir tamçı suudan jarattı. Barыбыз oşol etaptan ötkönbüz, enenin içinde 40 gün kan bolup turganbız. 40 gün tamçı olup turganbız. 40 gün kanga aylanganbız. 40 gün çaynatur etke aylanganbız. Barыбыз enenin içinde oşol жерде ötkönbüz. Bu dünyaya geldik, unutup kaldık. Enin için? Dünya unutturat eken. Asbab, dünyadagi asbabtardın tasiri unutturu, bekapar kılu, gafil kılu. Akça, dünya, nerse, asman, jer, uşlardın bardığı ele mansap, hakikatты unutturat eken, ölümdü unutturat eken, Allah'ını unutturat eken, beyiş tozoktu unutturat eken. Bulardı estete turgan emne? Allah Kur'an'da verdir, estet etken. Kur'an'da verdi. Jaratkan Allah'ını жақшы tanıyla al jaratuçu. Al berүүчү, suratpastan turup Al-Wahhab deydi. Ata-enemiz suragan жоқ, meni balama жүрек керек, boğur керек, eki böyrek керек депчи. Berdi Allah mындай tартуулап эле. Al-Musawwir, öңdü berүүчү, сүрөт berүүчү өзү экен. Barыбыз өзүбүздүгүн тандап алган эмеспиz. Allah'ını жақындан tanıylычы. Allah Taala'nın жақындан tanıylы. Gün sayın berilgen ömür özünün özü berilip atkan jeri жоқ. Allah berip atat. Gün sayın berilgen densoluk özünün özü emes, Allah'ın tarafından. Gün sayın berilgen ırıskı, gün sayın berilgen bardıq elhamdülillah nemat
Алла Тааланын тарабынан келет. Вама бикум мин ни'матин фаминаллах. Сіздерге қандай ғана немат жетпесін, Алланың тарабынан нематқа шүгір қылайлы. Нематтарына шүгір қылайлы. Алла субханаху ва тааланы жақшы танылы. Алланы разы қылу бақтылуулық, Алланы наразы қылу бақтысыздық. Бардық пайғамбарлар келген дүниеге ла илаха иллаллахны орнатуш үшін келген. Şu la ilahe illallah'ın hurmatından Allah beyiş dozoktu jaratkan. La ilahe illallah'ın hurmatından jer asmandı jaratkan. La ilahe illallah'ın hurmatından bardık paygambarlarda jibergen. La ilahe illallah'ın hurmatından bardık kitapterdi düşürgen. La ilahe illallah bu dünyada bolbosa, oşonun atı kıyamat deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: La taqumus sa'a hatta yuqal fil ard Allah Allah ve fi rivayetin la ilahe illallah. Жердің üstünde Allah dep aytkan kişi olsa kıyamat bolboyt деген. Bir rivayette жердің üstünde 7 milyard mes 14 milyard bol kötpeybi. Egerde bir ele la ilahe illallah dep aytkan kişi olsa kıyamat bolboyt деген. Oşol dünyadan ötkönden keyin ana kıyamat eken. Demek bu alamdın turusu la ilahe illallah menen turadi. Uşunu aytkanın berekesinden gün çıkıp atat. La ilahe illallah'ın berekesinden jamgır jağıp atat. La ilahe illallah'ın berekesinden Allah Taala bar kanatlılardı uçurup atat. Bardık la ilahe illallah'ın berekesinden bu akiyan örttönböy turadi. Ertege akiyanlar örttönöt. Bilesizler de kıyamat günü. Ve idel biharu fuccirat ve idel biharu succirat. Ertege kıyamat günü bolganda mına toğlar, bulutlar okşap kalıp kalat. Akiyanlar örttönöt. Su örttönöt. Yani başka jağını aytpayla koy. Sular örttönüp atkandan keyin, akiyanlar örttönüp atkandan keyin bu alam ne bolat elestetip görüңүз. Yıldızlar talkalan düşöt. İde şemsu kuvvirat. Gün nursuz bolup kalat uşunday çoң nuru menen. Uşunça gün çoң. Жерден 1.300.000 есе çoң. Gündün içine 1.300.000 jer batat eken. Gün dagı nurlu bolgon. Jalındu, ısık. Ay dagı nurlu bolgon. Jalındu, ısık. Ekö teң. Subhanallah.